ikaze tubifurije ibihe byiza cyane abakunzi ba umunsi.com kuri Facebook, ku zindi mbuga zitandukanye no kuri website yacu umunsi.com. niba utarakanda kuri subscribe, uyu ni wo mwanya kugira ngo winjire mu banyamuryango b'umunsi.com, by'umwihariko ukanda kuri subscribe ndetse no kunzogera, ndetse no kuri Facebook page yacu ugakanda kuri follow, ndetse no kuzindi mbuga kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru ukeneye bitabashije kugusaba kudushaka ku mbuga zitandukanye. Inkuru igezweho ubu ngubu ni uko leta ya Uganda cyangwa se ingabo za Uganda nazo zamaze kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kibazo cya Kongo, mu mirwano yo muri Kongo, aho zamaze kwinjira nk'uko murimo kubibona ku mashusho, ndetse tugiye kubereka amashusho yabyo mu buryo burambuye, aho izi ngabo za Kongo nazo ngo zamaze kwinjira mu gace ka Bunia mu gutabara abahima cyangwa se abaturage mu bwoko bw'abahima, ngo bamaze igihe bicwa n'imitwe itandukanye y'iterabwoba bivugwa ko ngo yashinzwe na leta ya Kongo. Ni ibintu byakomeje gutangaza benshi, ndetse bamwe batekereza ko ari ibicika. Ibi kandi bikaba byerukaga kugarukwaho n'umuyobozi n'umwe mu ngabo za Uganda UPDF, akaba ari Generale Kainerugaba, akaba ari umuhungu wa Museveni, Yoweri Kaguta Museveni. Uyu nguyu akaba yaravuze ko mu minsi yashize yatangaje ko bagiye gutabara abaturage bo muri Bunia, ndetse bagafata intara ya Bunia. Kugeza kuri izi saha rero ngo Uganda nayo yamaze kwinjira muri iki gihugu cya Kongo, aho nayo igiye gutabara aba baturage bo mu bwoko bw'abahima. Reka mbareke murebe kuri video yuko uburyo izi ngabo za Uganda zirimo kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikaba bibaye rero nyuma yaho nanone umunyamabanga mukuru wa ONU cyangwa se umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres aherutse gutangariza ko muri Kongo imirwano igomba guhagarara bagashyira imbere ibiganiro, aho yanavuze ko Kongo igomba kuganira na M23 ndetse n'indi mitwe, hakabaho no gusenya umutwe wa FDLR nawe wasize ukoze jenoside mu Rwanda ugahungira muri iki gihugu cya Kongo kimaze kuba isibaniro. Kugeza kuri izi saha rero imirwano yo irakomeje, aho bamwe bavuga ko M23 irimo kwinjira mu mujyi wa Uvira, ariko yo ikaba itaragira icyo ibitangazaho. Gusa bamwe mu batuyeyo ku makuru agera ku munsi.com avuga ko muri Uvira naho M23 ikomeje kuherekeza, ndetse hakaba hamaze n'iminsi imirwano yahuzaga Wazalendo n'ingabo za leta, aho Wazalendo yashakaga kwaka leta ingabo za leta FARDC intwaro, ariko FARDC nayo kuko yari yamaze guhunga umujyi wa Bukavu ikanga kuzitanga. Reka mbareke murebe video. UPDF! Ya! Anzeme dustupun zet meles makan. Maju semina tidak. Lanjut aja. Demi yang sang kali rutin kalau iya. Lanjut aja mau beri. Ijak, Akifa. UPDF! Nah, oke. Ayo coba ikan. Kadang dulu. Share.